Sljedeća prepreka koju ćemo pomenuti je nedostatak vremenske analize. Većina nas ima utisak kako troši svoje vrijeme. Evo recimo ako pogledate današnji dan, svako bi mogao da procijeni na koji način je utrošio vrijeme, odnosno koje aktivnosti je uradio i koliko je potrošio ili potrošila vremena na njih. I to je naša predstava koliko smo trošili vremena. Ono što se u praksi pokazuje da predstava koliko smo potrošili vremena i stvarnost se poprilično razlikuju. Mogu da se razlikuju 20%, a mogu i 80%. Šta bi trebalo da uradimo povodom ovoga? Prva stvar koju preporučujem da uradite je analiza radnih zadataka, odnosno analiza aktivnosti. Šta to znači? Da uzmete i da popišete spisak svojih glavnih aktivnosti koje radite na poslu. Kod većine ljudi je to spisak od nekih 5 do 20 aktivnosti. Naravno, to nije dovoljno da bi se proces završio. Sljedeća stvar koja je potrebno da se uradi je da se procijeni za svaku od tih aktivnosti koliko u prosjeku u toku recimo sedmice trošite procentualno vremena na njih. Ne znam, da napišete aktivnost broj 1 je pisanje izvještaja, na nju trošim u prosjeku 10%. Aktivnost broj 2 su razgovori sa kupcima. Na njih u prosjeku trošim 20%. Aktivnost broj 3 je pisanje ponuda. Na to u prosjeku trošim tokom sedmice 25%. I poredate te glavne aktivnosti, odredite za svaku procenat vremena koji trošite, naravno na kraju sa zbirom od ukupno 100%. Šta je sljedeći korak koji bi trebalo? To je naša pretpostavka šta radimo i na što trošimo vrijeme. Sljedeća stvar koju bi trebalo da uradimo je da provjerimo na šta zaista trošimo vrijeme, odnosno da tu analizu uporedimo sa terminskim planom. To jest da uzmemo, recimo pred sebe 3 do 5 dana je potrebno, može da bude minimum 3. Uzmete 3 dana i svaki dan pratite na koje od tih aktivnosti ste zaista potrošili koliko vremena. Recimo možete da radni dan podijelite na sat vremena ili na pola sata, možda jednostavnije na sat, i svaki put kad se prebacite na sljedeću aktivnost da to evidentirate. I nakon tih 3 do 5 dana možda ćete doživjeti iznenađenje. Odnosno, možda ćete na stvari na koje ste mislili da trošite puno vremena, da ga trošite mnogo manje, a na one stvari na koje ste mislili da uopšte ne trošite vrijeme ili da ga trošite malo, da ste potrošili zaista puno. I ta analiza vam može pomoći da na određen način promijenite situaciju u upravljanju vremenom, odnosno da neke stvari eliminišete ili smanjite njihov utjecaj, a da druge pojačate, naravno one koji su vam prioritet.